Ihdine siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Pravi put je, braćo, put koji spaja dvije tačke. Najbliži put koji spaja dvije tačke. Imamo ovdje jednu tačku, imamo ovdje. Nema nego jedan pravi put. Ovo sve vam dole iza knjige okolo. To ništa nije pravi put. Pravi put je od jedne do druge. Najbliži put koji spaja dvije tačke. To je pravi put. To je u arapskom jeziku pravi put. Tako je opisan. Znači, najbliži put i najsigurniji put i najkraći put koji te vodi do zadovoljstva tvoga gospodara. To ti tražiš u poti. Ne tražiš put nekakav, što ljudi kažu, samo da je meni negdje u džennet, samo da mi je ući, vallahi, nek ti bude. Amin, ja rob. Da uđeš, vjernik traži firdeus. A to je taj siratul mustaqim. To je pravi put, znači, koji te vodi izravno, znači, do Allahovog zadovoljstva. Tebareke o teala. Tariq, ko je bio na hađu, slušaj dole, tariq. Tariq je put. Otvori mi put da prođem. Tariq je put, ali ne mora biti ravan, i ne mora biti da te nužno vodi do cilja. I zato nije rečeno ihdine tariqa mustaqim, nego ihdine sirata mustaqim. A sirat je ono što je znači pravo, put, a mustaqim je ravan koji direktno vodi istikamet, taj strajnost, pravo znači vodite do Allahovog tebareke ve taala zadovoljstva. I ovdje kada čovjek kaže ihdine siratal mustaqim, ovo je naredba gospodaru. A kada niži naređuje više, onda je to dobro. To je među ljudima tako. Kako onda kad je u pitanju gospodara? Ti kažeš svome šefe, povećaj mi platu. To nije naredba. Nego to je znači šefe, molim te, može li nešto više? To je značenje riječi. Ali kažeš povećaj mi platu. Naredio sam, ti njemu ne možeš naređivati. Iako znaš da od te molbe dove nema ništa. Ali ti doviš, tražiš, je li tako? To je molba. A kad kažeš gospodaru ihdina, ihfirli, rabbi ihfirli, oprosti mi naredba, to nije naredba da ti možeš narediti gospodaru, nego je to naredba od niže ka višem je u stvari dova. Uputi nas, znači, na pravi put, da ustrajemo na tom putu i da ostanemo čvrsti. Znači, koliko ljudi krene pravim putem, vidiš ga. I završi, subhanallah, konačnice ti ljudi, skoro sam imao jedan slučaj, da Allah bude na pomoći. Čovjek nakon upute, nakon preseli u najgorem stanju kome čovjek može preseliti. Ne, može se svakome, međutim, ne bi sada da govorim kako i šta je bilo, to je između njega njegovog gospodara, ali je to zločin prema sebi, da tebe Allah pokaže pravi put, omili ti iman i nakon toga ti samo pređeš, znači, i budeš gori nego što si nekad bio. Pa pomozi nam gospodar naš da ustrajemo na tom putu, uputi nas na taj put i daj nam bolje i snage i uspjeha da mi ustrajemo, znači, na tom putu dok te ne sretnemo.